وكي هي هالمجرد أنجمن النار العراقي هي دقدانا جشتي وبشتر دقدانا طيبة ووراء بناين كوتن واتبينغو بقودي دا جبود اسباكيا هم بيجين هالمجردنا كوميسيون بينغو بكا جالك كرين كي هابطي أو جيبوي كم جار السرمستوى هم العراقي بشوكي أونلاين هم بيجين پیش 24 دم جمعرا نتایج هم کاندیدگی بین دستشان کردن کنه چند دنگ سر مستوى هم بازنه کی کسبه یعنی اف نتایج هنا واقعاً طبعاً دنگ دانا گشتینا و حوصا دنگ دانا طایبت جیکن پارزگاه دهو کل سر مستوى هر سه بازنا بگم باس نتایج اوکی بدیا البته آماجا فلک و گله کردن اوجیکو بلندرین رجا بشکداری کرده سر مستوى همه عراق الپارزگاه دو که گو رجا 54 سال و باستی اما تو سال پارزگاه دو که دلخوشیم کو بلندرین رجا یا بشکداری الپارزگاه دو که اکتر ماکر و همیشه کوی چند دلت کرد کو باستی دکتر پارزگاه دو که روشن بیریا کو پرسی های بابت هالمجارات ندا ووصل إلى كريموريكو هالمجارة موفى وأرجع. سمستوى بيشن دائرة إيه كذا برئيس جمال أحمد جمال قرآني بيست البازم إيه شلو بين جزانو حفظ الله دنجي تسخب أيضا البازم إيه لسه جمعنا بيشتري صباح عبد العزيز هم صار إيه شلون صار نصب وكنجي دنجي تسخب أيضا جمع محمد علي سيرو بيستودو شخصه ذهب دنجي كمان لسه خليل غازي حسن جمعنا بيشتري بيستزارو صوت موجودة تسخب أيضا فهم سلمان بيشتري هم تهزارو نصب بيشتري دنجي تسخب أيضا أبي سعيد المولي كانديدا جوار استراتيجية 15500 شش دنگ تسخوبينا پروین باعثی سال 26 407 دنگ البازل ایک تسخوبينا لیسان خالد سلیم امین رایکان و جوار 127 22923 دنگ تسخوبينا و رایوان زیر نوعی کاندید الواسطه را جمعه 28 3000 سیکوپیک انبیشن که تسخیران پارسا روی بازار ایران بازار دو بله بيت كيلو هناك هذا السايت الكوميسيون ده وعلى نتائج جوكا مكادا مزيكي ده محافظة بيكبا إدخالت كان الفترة التالي سنة
بمرن جو كانوا ذاك مصدر ساب سايت كوميسيوني هذا طبعا سايت كوميسيوني ده يفكر بالله كده هبي بارز كان كي شاشة عرض والنتائج ديو كان لو بشكل لو ذاك مصدر كان كسب انجام تسبيكينا براستي دبين تدوير سكالا كشان سكالا هر بارز كان كي هاتينا تومار كرن والدي بريار انجام كوميسيون اگر هاتو بريار هاتن او بجن ويزكي هبتا يدوي ومطابقة بروان بيتاكن هبتا سابوبته سكالا مينن از نتایج دینه الان کردن نتایج دست بگیرن و ما سیاه وجود داشت پشتیبان نتایج هر نیروی کنار سیاسی و هر کاندیدایی که ممکنه کو هم بیشتر تعلیق النتایج هل بجار برابط. ما سه وجود پشتی هم بیشتر نمی که مخلوق بودن جمعه ششی ولی نتایج بین علاقه کرد. 24 دم جمعه آلگوریا سال بجار نجومه نه بدی نتایج دستی که دینه رای بوده. باش دم جمعه شش بومای سه وجود. هر اینه که دانش سیاسی هر کاندیدایی موافقه به تعلیق نتایج هم بجار تناقض. وكي مديون كذي أثناء تويجا يتنقلون طيبة وحوصها تنقلون كشتينا أو كوصال الصدينة تنها دبي تنوير بابت سكالا اگر هاتو بيجي هناك انجام رويدت اگرنا هذا انجام دست بگیره و افترامیل اشتای کمیسیون و دهنا آگاهانده. Tabii ki değil mi?